مجارة كدن هيا دبك وجبو حركسي نقرين با ليه جبو قلقان قرينجا چيه؟ مثلا چون هاتنا خلقیه دنا براوان بشین روژاوای کردستان باکوری کردستان باشوری کردستان دا دبیجن دبکی مانی دروژین ججنان دا برا اف درین سینوری ورا وکرن مثلا دبیجن جبر ججنا قربان دری سمال کا پیشابور گرتیه مثلا همزانه روژا پنجشنبه هفته ماه هفتان گرتیه حتی روژا چهارشنبه سیزده ماه هفتان اف دری گرتی دمینه گرتنا وی دری چون هاتنا خلقی آستنگ دکه خلق دا خواست دکه دبیجن ج حکومتا کردستان هیوی دکن ج ریوبری خواستر هیوی دکن دبیجن قط نبه و وی دری برا وکا دریندن جبو روژین ججنه و کریبه روژین ججنه خلق دشنا سردانا هفتین دوان روژین ججنه دا پیوستیا خلقی به سردان گلگی هیا یعنی غریبی هر دمه نباشه ما چو سردانا کامپا داره شکرانه کر کامپا که پناورانه خلقی می روژاوای کردستان الوی داره دمینن منارینا خلقی جوان درانستان او کس دبیجن قط نبه وی دریه پیشا بور سی مالکا دروژین ججنه دا وکن وکه دری ابراهیم خلیل برا دروژین ججنه دا اف دری گرتی نمینه وینو که گوت آوه کش بری کی تی او 10 ساله گرتی بی اون آوه نبخوی از هیوید کم هر طرفه ها گوفیر یا هناك فكش في عالمها هنارا بيشتروا اف عالمها البحث ودي هناك اف دولتي دوراما دي شنوتين اردن بي لبنان بي عراق بي باسبورا دي تشمشيكا تشن ام هيفيت خوش واناكي جوكا واناكي ما بكن درجي قاعتي قلتن ججني دربي قال لك درسته لازم ججني دري فكري به شو ملات قال بهرو بي الحمو ولاطي جيران دروازي خود وكن روجي ججنادا ايروت دروازي نقبا عراق وايران ميزان دروازي حمو وكن نقبا باشور روجافا وباكور دا دروازات وكن جبونا خلق سردانا خلقي خو بك اللي مخابن هردو اداره الامن ميزان اداره حريمه كردستاني وياغو خودبيني اداره الروجافاي كردستاني دروازات دغري برامبري خلقي خو غو نكارن ججنا هبدو بيروز بكن وسردانا خلقي خو بكن هذا سينور قش ببن وك اي ابراهيم خليل وك ايدن بين سبينه بفلان دري شو سينور دوله العالم قش فكري الا سيمرقا تاني وخطه وحيد تاني ورتامه ورجع فادي سياف درجه سيمال كاجه جه نخوشيه جه مخابنيه قدنا دلاين كردي ده و قبحات كريه يعني ام زانن چه صدم هبون چاو هبون بيرو روجي ججنينا گرك وكو درجهن بيروتي وكو درجهن تركيا نافبرا سوريا وتركيا دا درجه ابراهيم خليل نافبرا باشور وباكور دا گرك راستنا درجه كي فرمي بو انساني بو بس گرك او جهات وانا فكرن او ام قال لك اذا حتوين بينن از هم تشكي تنها اشترى بين لاني وتي درجتي قرتن خص نص ملكي فقير وتي قلت كفينا خوشي كده نكاري خل بدي علاج بكي يعني قال لك ملتنا كاري والويده هي بابي واي اختيار داكي واي اختيار خوازن وابفين واجبك به عزاك به چونك به هاتنك به تني مشكله قال لك خلقي ما هنا دو خوازن هنا روجافا سردانا خلقي خو بكن هم بمناسبات ججني وهم بمناسبات سردانا تختورة وبجيشكا وهنا جبوا اوراقي خوي ناسنما وباسبورت اواني خدين بس خست اوجي وقت دريدك ايش فكرنا وافعل مانا شوبانا قال لك فقير هبون نخوشيه وان هن مرفيوان ولدك هن شلون عايز حضور قربانا بس شو ما افضل يدي بكرين شو ما اي سمرقه تانية قلتي خلقك كما الفيدري هيا نخوشت كافي الفيدري نكاري هاري خستا ونكاري بلكي مكلف هالسر دشي خد جهيني شامي ولا تيويه دشي دفقره كاري بقهي يعني دشي سر تختور او نخوشي خو جارة سردكي برككي بلكي كيم ترج فيري